Zuhaitzak ere estali ditu urak, azken urteetako urjario handiena darama Ibaizabal ibaiak galdakaon. Oso gora doa, eta, bueno, ez dakigu sekretatuko den. Llevamos ya mucho tiempo con agua y la tierra ya no traga más. Fatal, como siempre. Azkar hasi da ibaia eta udala goizean goiz jarri du martxan protokoloa. Lautarditan, mezu bana bidali dotzegu normalen afektaturik egoten direzen etxe bizitzen pertsonei. Horretaz gain, bebai, urreta kalea moztu egin dugu. A las 5 de la mañana todo el mundo retira el coche. Te digo 20 centímetros de agua y subiendo. Esto es como una cuenta atrás, a ver dónde llega. Asua ibaiak ere gainezka egin du Sangroniz inguruan. Estoy un poco alucinado porque no había visto nunca tanta cantidad de agua y claro, yo tengo el negocio aquí y dicen que a las 5 de la tarde esto viene peor. Como siga cayendo agua a las 5 de la tarde, esto se va a inundar todavía 1 metro más de agua aquí. Eta Maruru Inbutroe ibaiak jan egin du bidean topatu duen etxea. Kaltea betikoa, hortuek eta honek amengo begako solako jute eta bueno, bideak sarratute. Nireite eta dauz esteitze goizeko saspiretatik edo, bidea zelan dauen, sekotxeran bat bere lotu da hor bidean. Azken 24 orduetan sekulako euri zaparradak egon dira. Zornotzan metro karratuko ia 63 litro, Balmasedan 55 eta Igorren ia 53. Esperemos que pare enseguida de llover, porque si no... Elurrak ere hainbat arazo eragin ditu Bizkaian, Urkiola, Barazar, Kanpazar, Dima eta Bikosgana mendateak itxita daude eta gainentzekoetan arreta eskatzen da.